It is the last evening when all the participants of this IIHF World Championship have occasion all to be together. Zato dozvolite mi da vam predstavim učesnike. So let me introduce you the participants. Za početak reprezentacija Estonije, National Team of Estonia. Ladies and gentlemen, it's an honor to introduce you National Team of Israel. National Team of Iceland. Novog Sada prevalila je reprezentacija Narodne Republike Koreje. Ladies and gentlemen, National Team of People's Republic of Korea. U smeru, nego u smeru višeg ranga putovanja prevalila je i domaća reprezentacija Srbije.